Bok ljudi. Ovdje Dado. Više ne treba. Ovdje Dado i Askike. Idemo igrati Dragon Ball Z. Jedna runda Filip protiv našega kompjutera. Jedna runda ja protiv našega kompjutera. Kako je 1-1 ili... 1-1. Kako je jako teško? Ovo na način. Very strong. Very strong. Very strong. Ne vam gori. Very strong. Ne vam gori. Ne, odi dole. Ne gori. Tu. Ne. Very strong. Dole. Ok, tu. Ok, very strong. Beskrajno vremena. Dobro ne. Ajde. Brzo vrijeme isteče. Još 3 minute. A tako dugo ne igram. No ajde. Čega vam promijene? Idemo to dugo igram. To vam bude. Ok. Naći Goku protiv naći Goku. A nemam sa svoje. Ne, naći Goku kojega imaš. Levo to. Tu kraj desno. To. Ne. Kaj? Da on traži svoje. Ok, rado. 2 igrača. Goku protiv Goku. Ne. Gdje? Ti boš nekako je. Naći Goku. Pa ko je te? Ti je? I transformacija. Te. Do kraja desno. Ne, to. Malo kameru. Zoom. Ajde, 2 minute imaš. Koliko već imaš prešlo? 2, 12, 13, 14, 15. Ok, idem trgati ga. Ne, jede vašne. Vašne. Ako mi se ne sjećate, podsjetit ću vas. Ja sam Dado, spukla Bob glas, koji nije retardirani. To nam deram. Ne, dene. Dene. Čega vam dok nisam igrao? Ok, dobro igra. Probaj čim... Goku, taj Goku je Filip, odnosno Askike. To je napravi kanal. Taj. Da, nemoj! Igram! Taj je sa žutim lasima. Kako sam tako? Gogeta. Goku spojeni s Vegetom. Snimam cijeli ekran. Redo. Kaj? I Filip izgubi. Mislim Askike. Tako. Ne! A koga briga? Kako sam ti rekao ime? Tak je tak, 3-4 ljude najviše bude ovaj video gledao. Luda! Nisam trebam da. Je. 4 minute je prešlo. Dobro, možda požure. Evo ga on potumačim. Come on! Ne! Mislim da u Filip izgubi. Ne, odustaje. Okej. Ja mislim da on izgubi. Nisam još mrtav! Još sam živ! Zostavi! Da sam živ! Luze!